Mobil apa misi kipas angin po? AC dan itu sing kipas angin. Luangan agak dimalu jak tiang po. Bang Man ngorto jak tiang, ujak agak diduri. Pan kocong dot sajan pianakne apang sukses. Entu mekrana iyo mau saha nyekolahan pianakne kanti kuliah. Lemah peteng iyo ngalih gai apa ngidang miayain pianakne mas sekolah. Semeng neken sanyo yo dadi kuli bangunan. Petengnya luas nyuluh ngalih lindung kecarike. Jam terludas lemah maro iyo mulih. Ketu sabilang wai keginane nyaratang pengupo jiwa. Jani pianakne wayan kocong subuh tamat diploma 3 keuangan. Tamat kuliah ngalih gawe di tuku. Ulian jemet jujur terduag iyo kapercaya dadi supervisor. Sawai luas ngabo dagangan keliling Bali. Ulian itu iyo masih ajahino nyetir teken timpal-timpalne paturu megai. Makhluk lu cacep dadine iyo nyetir. Buin mani galah kramo desone melasti ke segara. Wayan kocong ngabo mobil perusahaane mulih. Kesiap bapane dugas wayan kocong mulih menjalan batis dan negakin montorne. Iyo narko montor pianakne play bang maling. Dijo motorean kal cai menjalan batis mulih. Montore di kantor po. Menapa po cai mulih? Tiang abo mobil kantore mulih po. Aja abo melasti buin mani. Di malun balik banyak ke parkiran mobil. Meh kena lepesan kena nepan kocong ningehang pianakne mulih ngabo mobil. Misi man kena ne lakar melasti ngabo mobil. Iyo dot negak diduri caro bos-bose di sinetron TV ne. Di desa yen bo ngabo mobil subo mancap sukses. Wih demen atine pianakne subuh sukses kerana mulih ngabo mobil. Ipiane subuh keisinin. Pengabdine liu kramone nepukin pianakne markirang mobil di malun balai banyare. Tur liu kramone buin mani nepukin iyo melasti ngabo mobil. Kalman mobil kantor ya. Dadi apa cai ditu? Tiang kapercaya dadi supervisor po. Apa? Dadi profesor medoang gelancayan. Supervisor po. Boyo profesor. Meh, cai dari tukang ngejerang kantor ya. Wah, demen jam bapo nih ngapo. Pokoknya buin mani melasti bapo negak diduri apang caro bos. Wayan negak dimalu nyetirin bapo. Wih, pang caro di sinetron ya. Bos kan negak diduri. Pokoknya bapo diduri negak ya. Bisa iri kan pisagone pono ya no. Sawire irago melasti ngabo mobil. Buin mani nah ya nah. Pokoknya bapo negak diduri. Pokoknya cutat bapo negak didurian. Dopo. Buin mani bapo negak dimalu jak tiang. Cenok. Bapo negak diduri apang cara bos. Gitu bapane ngemros ngamul. Semongan siapa subuh mekruyuk. Pan kocong mekiken lakar melasti ngiringi de betaro ke segara. Subuh pragat mekiken, wayan kocong dan bapane menjalan ke Balai Banyar. Meh sing sabaran ban kocong lakar ningalin mobil pianakne. Iyo ngenehang mobilnya mecet selem malelam. Caro mobil di sinetron TV ne. Apa buin ane markiran mobil di Balai Banyar liunan mobil mewah. Neket di malun Balai Banyar ada doang mobil ane parkir. Mobil selem malelam tegah
lan mobil box. Tuh mobil yan, mah melengis jecetnya po yan. Cocok bapak negak di duri nyak cara mobil Pak Bupati itu. Tuh adanya Alphard yan. Wih, cedak bapak negak di duri nyen pendidian. Hidup pangki pasangin nih. Pangtain ngegehang di tengah mobil mewah ya. Ngalen aja bapak ke mau ya. Mobil apa misi kipas angin po. AC dan itu sing kipas angin. Luangan agak di malu jak tiang po. Paman ngoto jak tiang. Ujan agak di duri. Ken kena cai nih. Jadi sing isinin kena ramu. Lemah pedang bapo ngalih pengupa jiwa apa ngidangnya kolahang cai tegah. Batak nagih negak di duri kan sing dadi pidan buin cai kan ngisinin kena bapo nih. Wow, tiang mulih ngabu mobil bok di duri madudok misi dagangan itu sing pantas bapo negak di duri lan di malu negak melengok bapane sawire pianane kadane ngabu Alphard mulih. Aduh, sampunang lali like, subscribe lan komentar. Sukses.